situacija je sljedeća. Danas radimo svadbu. Nije neka velika dekoracija, ali je meni... A recimo danas ono što radimo je jedno Pinterest vjenčanje. E sad zašto kažem Pinterest? Zato što kad ukucite Pinterest tipa wedding, izbacit će vam se gipsofila ili ti na engleski baby breath. Da, revere lagano završavamo, velike smo revere za muškarce napravili, ovo su reveri, to jest narukvice za žene, one se ovako vežu, vežu ovako oko ruke, meni se to baš sviđa, zašto je muški